Уривак з аповісті Янкі Бриля «У сям'ї. Позня ноч» виконує Мілана Кардапольцева. Поздняя ночь. На окне каля бабулиного ложка ляжит Нина. Смяна горить, мучаная лямка. На морча тихенько, тресквая шипеть. Все наши спять, только я сижу каля хворой. Тады пасля банек Нина только день приляжала у ложку и почала хныкать, что поправилася ўжо і ўстане. А няхай лепш не плача, а ўстае, казала маці. Але бацька не даваў. Гэта грыб, а на грыб трэба спакой і цяпло, казаў ён. І назаўтра бацька паехаў у млын. І Ніна ўстала. Ты памятай, вось паглядзіш, пярэчыла бабуля, але маці не паслухала яе. Яна апранула малую і поставила за стол на лаву. Потом Толик, и за окнами беленько, снег. Нина, правда, и говорила трохи, и книжку глядела. Да все это вяло, без цікавости. Пасля яна сама попросилася легче. Уснялась температура, и малая трызніла страшно водячи вачыма. Была жудасная хвилина, коли нам здалося, что Нина помирает. И я, задыхающийся, бег ночью по глубоким снезе у млын до батьки. Сталося так, як батька казал. Маті своей дикой любовью довела Нину до запаления легких. Сёння четвертая ночь. Нина горит, бо ночью температура поднимается летней до 40. Малая дыхая хутко, не беспашаючися, и час от часу узрывается кашлять. Кашляє шмат і гвалтовно, плачучи і трясучися усім тілом від болю. У перемішках поміж вибухами кашлю яна лежить заплющеними очима. І тільки час від часу знімає перед собою тонкі ручки, усхліпує від болю і шепче: «Бабка, піть!» І гэта хто б з нас не сядзеў пры ёй, посядзім мы на змену. Нават вачэй не расплюшчыць, так верится ёй, што ў цемры над ёю быццам казачны добры дух. Заўсёды будзе бабуля, першая, найлепшая, адзіная. Старая уступіла ёй свой ложак каля печы, а сама курчыцца на лаве за сталом. Ды колькі таго сну! Яна сядзіць каля Ніны больш за ўсіх. І хворая ж сама, нямоглая, з пакутамі, якія ўжо не адчэпяцца да самай смерці. Ды цяпер яна, відаць, зусім забылася пра гэта. Адкуль у старой